prijatelji iz Jugoslavije raspitivali se hoće li igrati Siniša Mihajlović. Evo zašto su svi to pitali. Fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Tokom čitavog tog bombardovanja mi smo pokušavali na neki svoj način da doprinesemo, da promenimo malo mišljenje tih ljudi koji su mislili da, koji su pričali loše o Jugoslaviji, Jugoslavenima i o Srbima. Iskoristili smo tu našu popularnost, znači igrajući fudbal imali smo mogućnost da sazovemo i konferencije za štampu, da pričamo za novine, idemo na televiziju i da na neki način prikažemo pravu istinu od onoga što se dešavalo. I prvu utakmicu kad smo igrali protiv Milana, svi igrači su obukli majicu Peace No War, tako da svi su bili, kako da kažem, uz nas. Isto ja sam išao i kod Aleme, kod predsjednika vlade, isto sam pričao s njim i oni su, bez obzira na to što su bili u NATO, ali su bili zato da se taj rat završi, da se prestane s bombardovanjem.